Sanibonani bafethu. Ngizokhumbula ukuthi ngike ngenza i-update about i-case kaMama uNosiviwe Nqakula. And ngaveza nokuthi uhamba i-court because of into akazenza ngesikhathi sesewuminister of i-defense. So izolo-ke bekase-court, but this time around bekubizwe umuntu owayekhona kuyo yonke lento le. I-husband or indoda kasisi lo obophise uMapisa Nqakula. Indoda yakhe ke kuthiwa isebenza khona ibisebenza khona emasotsheni as uMajor General. So igama lakhe uMajor General Noel Ndlovu. So into eyenza ukuthi abizwe ukuthi kumele bebheke ukuthi ngabe istory siyadibana yini lese kade sibekwe usisi oaccuse uMapisa Nqakula. So ukuvezile naye ukuthi wayekhona ngesikhathi kuyodeliver imali, but wayengekho aware ukuthi kudeliver imali corrupt. Wayecabanga ukuthi nje mhlambe bayadibana nje for just ukuthi ezabantu abazanayo because bonke basemasotsheni. So uqala kwale case nje bebempheka kakhulu ngokuthi ungubani introduce ukuthi ungubani nani. So they want abashushisi bebefuna nje ukubona kahle kahle ukuthi ngabe ubudlelwane babo buthini before bemuvele einsolweni abeze ngazo namhlanje. So and nayo ke ubese wakuvuma washo ukuthi cha umkhombe Marine uyawazi le company kaNombasa lo onkosikazi wakhe. Wavuma futhi nokuthi le company kudala yenza ama-business kanye emasotsheni nokuthi ibiwathola ama-tender before. But kuyo yonke lento leyo uphinde wachaza nokuthi umfazi wakhe bekane company emasotsheni akusho ukuthi naye beka involved laphana. Yena umuntu oqhashwe ngamasotsha ukuthi enze umsebenzi wakhe as uMajor General. So akusho ukuthi futhi umnegotiate nomfazi wakhe ama-contract lapha ngaphakathi ukuthi bekabhekeze izimali for leya company. So ngaleyo ndlela i-state or abashushisi bebefuna ukubona ukuthi ingabe bekazi na ngezimali zale company nokuthi iwathola kanjani na ama-tender. So because of leyo nto leyo kubese kwafika kwisigaba la khona kukhulunywa nge-200,000 ekuthiwa yathathwa eyonikwa umama uMapisa Nqakula. Now and ngalelo langa kuthiwa ke naye wayekhona. Uzokhumbula ukuthi unkosikazi wakhe uNombasa wayiveza into ethi ngesikhathi eya kuMapisa Nqakula wayephethe u-200,000 ewufake ngaphansi kwesiti yemoto. And umkhwenyana wakhe ihusband yakhe yabe siyamkhapha ukuthi bayodeliver le mali. But indoda yakhe ikuvezela ukuthi yebo kunjalo, ngamkhapha ukuthi sahamba soyithuka ukuthi sekuMapisa Nqakula and samvisithela laphana, but bengingazi ukuthi kunemali eyodeliver ngalesikhathi ngimkhapha. And unkosikazi wami ngangimtshelile ukuthi angifuni kwazi lutho about ama-business akhe because ngisebenzela i-company asebenza nayo. So kungenzeka kuhambe into exoxise ukuthi enye information uyithola from uhusband wakhe. So that's why esho ukuthi as much as sasihamba sonke siyovisitela uminister, but angizange ngazi ukuthi kukhona imali eyodeliver because unkosikazi wami ngangimcelile kwakudala ukuthi angalenzi iphutha lokuthi angisherele izinto ezingabeka umsebenzi wami engcupheni. So that's why ke bebe negotiate kakhulu kuleyo nto leyo. Now yini enza ukuthi bebuza lama question kangaka? It's because bafuna ukuthi bambeke straight laphana kwi-crime scene, because the fact that imali yamuva i-hard cash waze wayofika lapha kwaMapisa Nqakula kushuthi naye waye involved. So they wanted to check ukuthi kahle ithini into yakhe. At the same time the fact that imali akazange ayibone inika ama-lawyer kaMama uMapisa Nqakula ithuba lokuthi be-argue ukuthi vele yayingekho kwaleyo mali, because ufaka zokuqala uthi imali yayingekho and umuntu othi imali yayikhona ngulo usisi uNombasa osexabane noMapisa Nqakula. That's why baze bamthatha bamse court. So asikwazi ke manje ukuthi singarelaya kumama uNombasa ezo ufaka zothembekile, because what if ureporta yonke lento le because ufuna vele ukuspita umama uMapisa Nqakula. So we need omunye umuntu ozofika sustain le argument, agcine le argument esho ukuthi imali wayibona, of which in this case ayizange ibonakala imali. And uphinde waveza nendaba yokuthi ngesikhathi bo-deliver imali there was a time wabanjwa inkunzi yena uNombasa. Ekubanjweni kwakhe inkunzi igebengu zathatha nje 12,000 kuphela zashiya enye imali emotweni zingayiboni. So okusho ukuthi so far azikakamtholi umuntu othi uyibonile le mali kahle kahle. Enye into ayivezile umyeni kaNombasa ukuthi kuhambe isikhathi kwafika la khona izinsolo zivuka, kuzwakala ukuthi kungenzeka ukuthi unkosikazi wakhe noMapisa Nqakula kukhona i-corruption eyenzakalayo. Kula khona abe sacela unkosikazi wakhe ukuthi ngiyacela ke manje ukuthi uyiyeke yonke lento le because isilethela amanzi ngomsele, ingcolisa igama lethu and mina ngisebenzela le company, okusho ukuthi
kuzothiwa noma umuntu engeke alize side lami but uzohamba ethi mina ngikuvulela indlela zokuthi uthola ama-contract laphana or ubribe easy because kukhona mina laphana. Uze waveza nokuthi there was a time uMapisa Nqakula wacela u2 million ukuthi azokwazi ukupromotwa from major general, but ke ngenxa wanqaba wazithola engasayitholi ipromotion. uMapisa Nqakula wayepromisile ukuthi ipromotion izovela uma ubhadala le mali le, and uthi uze wayeke emasotsheni engapromotwanga, so akazi noma it's because of leyo nto leyo or kwenzakalani. So because wayemnqanda ke bekazama ukubonisa ukuthi nje le investigation ingalimaza icareer yakhe as isoja ngenxa yama allegations akhona. That's why ethi wayelokho emcela umfazi wakhe ukuthi makayeke ukwenza lama payments to uMapisa Nqakula. Uzokhumbula kwivideo ekade ngiyenzile ukuthi lama payment bewangabizwa ngegama lokuthi nje iza nane mhlambe nale mali yebribe, bebizwa ngokuthi snef, bebizothi weave, bebiza nje amagama angeke uwanake wena because abantu ekuthiwa banesiphiwo sokuthwala or sokuthwasa, so akunzima ukuthi ubone ukuthi sebakhuluma ngemali la. But into evelile is that umama uMapisa kuthi waba greedy laphana, wafuna more and more and more. That's why kuthiwa le mali izifika ku4.5 million because bekalokho efuna uze kuvela indaba yama renovations kwakhe. And abantu abenza ama renovations lapha kwakhe ngesikhathi kulungiswa indlu yakhe kushintshwe ezinye izinto kuthiwa babhadalwa cash. Ukhona omunye uthi wabhadalwa 70,000 cash. Now umbuzo uthi yini eyenza umama uMapisa Nqakula abhadala imali engango 70,000 cash? Uyithathe yiphi? Ungabe uthatha isikhathi sakhe sokuthi ayo withdraw ebank u70,000 kuze abhadala umuntu one account number, umuntu ongakwazi ukuthi lo nto uzabhadaleke through bank? We don't know, sizozwa kuyisikhathi sakhe ukuthi kwenzakalani. Ngesikhathi bemphenga ngembuzo uhusband kaNombasa ukuvezela ukuthi ayikho ibribery ayaziyo ukuthi yenzeka, and again akakaze ukuthi athinteke entweni nemali with uminister of the time which is umama uMapisa Nqakula, and wavuma nokuthi akaze ayibone nemali isi-exchangewa ke manje, not even ihleli but isi-exchangewa sekunikwa uMapisa nalo athatha into ayithathayo. And kuyo yonke lento leyo ukuvezela ukuthi yena umaintain nje lanto yokuthi yena indaba ye-corruption akayazi between the two, but wazi le case nje yokuthi kungenzeka ukuthi naye kwakumele abhadale ibribe kuze agcine ezithole ese-promote. Now kuyo yonke lento le abashushisi bazuze ini. Oqala abashushisi bazuze ukuthi ubufakazi buka husband wakhe bubabeka to i-crime scene. 2, and kuyavumelana nento eshiwo nguNombasa umfazi wakhe. So at least banasi story esivumelana ukuthi vele waya kuloya muzi. Now kuzomela kutholakala ke manje umuntu ovumayo or onobufakazi obu-enough bokuthi imali yashintsha izandla from uNombasa to umama uMapisa Nqakula. Now laba badefender uMapisa bazobenefita kulobufakazi ngokuthi okokuqala imali uthi akayibonanga indlula izandla. That means kungenzeka sethi uMapisa innocent because imali ayizange indlule ezandleni, akazange abone lutho. Wazi ukuthi baya and alekho icala ekutheni uyovisitela iminister endlini yayo if niyazana futhi. And futhi akakwazi yena uhusband lo ukuthi aconfirm ukuthi ngabe imali wayibona na. So if imali ayikho as much and aphinda athi akazange ayibone ishintsha izandla, and again ubufakazi bakhe busekuthenini uyinto azikhumbula okwenza ukuthi ezinye izinto akasazikhumbula. So okusho ukuthi okwamanje I don't think ukuthi icourt ingaba harsh towards umama uMapisa Nqakula because of ubufakazi obusanikiwe by uhusband wakhe umama uNombasa. But at the same time ziyanqinelana kulento ayikhulumayo nonkosikazi ukuthi baya lapha. So kusele unkosikazi ke manje ukuthi yena approve beyond ama reasonable doubts ukuthi ngempela yenzeka lento le. And if akakwazi ukuprove, that means le case ingagcina kuyinto encane kanti iseseyicase enkulu kakhulu kwamanje, but ingagcina ihamba yehla ibancane if akanabo ubufakazi obuyivezayo le ndaba yebribe. I think abanye abantu ababalekile laba abathi babhadalwa ngo-hard cash. I-example nje lento engishoyo, Tuesday, which is last week, kufike usisi ekuthiwa nguNomsashabangu. uNomsashabangu ke uzibiza ngalabantu ekuthiwa i-interior designer, labantu abadesigner indlu yakho ngaphakathi ngalendlela oyifuna ngayo. Uthi naye wareceive imali engango 1.7 million to 1.8 million, and iningi laleyo mali bekuyimali eyareceive ngocash. Now umbuzo ukuthi uminister uyifuna imali engaka as ucash, and uthi le mali le yasuka straight
from uMapisa Nqakula kanye no husband wakhe uCharles Nqakula. So nomunye futhi khona lapho uthi wa receive u70,000 ngomsebenzi ayewenza khona lapha ekhaya lika Mapisa Nqakula. So uyabona ukuthi uMapisa if labantu laba ubufakazi babo buyavezwa ukuthi bu right, okusho ukuthi kuzohamba kubonakala ukuthi shuthi umama uMapisa Nqakula bekanayo imali hard cash ehlala ekhaya. But ke manje as much as kunjalo kuyomela uprove ukuthi imali eyatholakala through corruption. Uyakhumbula kuma video ngidale ngwenza khle ngisho ukuthi indaba isekuthenini kumele uprove beyond ama reasonable doubts, beyond ukungabaza ukuthi masingangabaza noma kathiwa bukhona ukungabaza okuncane but mabube ukuthi siyaneliseka ezicourt kuyonke lento ishoyo.